Likopen je odgovoran za veliki dio interesa za proučavanje paradajza. Ovaj čudotvorni i jako učinkovit antioksidans nam pomaže da se oslobodimo štetnih slobodnih radikala u tijelu koji mogu naštetiti našim ćelijama. Likopen, čudotvorni sastojak paradajza. Ljudi koji žive na zapadu dobijaju oko 85% likopena od paradajza. U nedavnim studijama je zaključeno da likopen pomaže pri sprječavanju raka prostate, grlića materice, usta, ždrijela, grla, jednjaka, želuca, debelog crijeva, dojke, prostate i jajnika. Zatim pomaže koži da se zaštiti od UV zračenja i igra ulogu u smanjenju lošeg holesterola. Studija koju su sproveli dermatolozi na sveučilištu Charité u Berlinu otkrila je vezu između likopena i glatke, manje naborane kože. Istraživači su otkrili da likopen igra jako važnu ulogu za zdravlje kostiju, te da žene koje ne konzumiraju dovoljno namirnica koje ga sadrže, a paradajz je toga prepun, imaju veću šansu da obole od osteoporoze. Dok kuhanje paradajza umanji količinu vitamina C, ono poveća učinkovitost likopena, pošto je likopen lakotopiv u masti. Za najbolji efekat se preporučuje kuhanje paradajza na maslinovom ulju.